Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Талаш Жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 15 октябрь мен силерге Талаш шаарындагы мал базарды тартып берем. Саат 11 болду, бир аз кечирээк келди туугандар. Баалары чыгып калган убак болот. Эртең менен эрте тартканда көбүнчө бааларды кымбат коюп коет. Эмесе мен бааларын билип бере берейин. Бе сатылды, жөттө калды баке. Жоқ, кетіп барады, 105-ке бербей қойды. Қаншаға? 105-ке бербей қойды. 105-ке бербей қойды тұр соғым. Видео лайк басып қойыңдар туғандар. Сатып алдыңыз ба байке? Қанша болды? 63 бұл соғым ба? Жоқ, боз. Боз 63-ке сатып алды. Бірінші тұңғыш бұл? Екінші тұңғыш. Бейлер сатып алдыңыз ба? Қанша oldu? 45. Iya. 70'den var biri. 70 milyon. Satып aldınız mı? Satıyoruz. Kaça? 65-60 bin görüyoruz. 60. Soğum gene, semiz gene. Assalamu alaikum urmatlı Kırgız elim, mekendeşler. Sizler için daha bir жақсы жаңылығыбыз. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей Усман абла аман досун күчөбүз. Сапаттуу кызмат кылып, сапаттуу бир умра ажылыкты кылдырып бергенге ниет кылып, ошондой сапат умра деген компанияны ачтык туугандар. Ким эгер умрага ниет кылып жүргөн болсо, биздин компанияга кайрылыңыздар. Биз ушул тууралуу Талаш Жарнама YouTube каналыбызга дагы кеңири маалыматтарды бердик. Жана дагы төмөндөгү номерге чалып, дагы кененирээк маалыматтарды алсаңыздар болот. Видео лайк басып коюңуздар туугандар. Satып алдыңыз ба байке? О, байке. Бұқалар сатылды ма, сатылабы? Жоқ, бұлар алып кетіп аласы өткен жоқ. Өткен жоқ. Қаншадан қайтты? Сұрағанда жоқ. Сұрағанда жоқ бұл. Құнажын қанша құнажын? 55. 55. Мал көп екен туғандар, аяға екен. Үш. Сатылды өзі? Алдым да. Қанша қалды? 66. Боз қо дей ме? Теміз бі? Соғым екен туғандар. Сатып алдыңыз бі, я? 50 olsun, 50. 50 отасы? 45-ке бербей қойды. Етті құнажын екен. Сойса болу? Сағынуйларды көрем. Сағынуй қанша байке? Сағынуй басын айтып қойыңызшы. Иә. Байке? 75 milyon. Peki қанша? Торпоғымен қанша? 75 milyon. Бұл қанша байке? Бұл 60, бұл 59. Бұл 60 milyon, 59. Базар арзан ба қымбат па? Арзан ғой. Арзан ба? Алушы бар ба? Аз қой алушы, сатушы ғой. Сатушы көп. Өтті байке? Байке, сатылды өже? Қайтты. Қаншадан қайтты? 90-нан сұрадым. Бұл екі отен семіз қойы ба, е? Ат көрінді, бір жармай байланған. Байланған, даяр екен. Байланған. Той ашқа түмелі өріккен да. Ой, бұл баткен өрік олып қалды. Баткен өрік олып қалды. Жалаң, тоқтау майын. Болоры қанша, болоры? Иә. Болоры. Болоры 88-тен болса қарматма. Номеріңізді айтып қойыңызшы, мүмкін үйіңізден алып кетеді, көргендер. 0703 0703 51-36-60. 51-36-60. Қайырдан болады? Ипподром жаны, сіздің Ипподром. клиентіңіз. 60 аяғы? 60, 51-36-60. Жаш құнайындар кен туғанар мұнакей. Ал өле сой отырған. Жақсы байлап. Да, ұшындай қолдан келсінші сатылған малларын басып тартып берейін. Уй қанша я, уй? 90. 90? Бұл сағын бұ же, соғын бұ? Саған. Сағын, сүті қанша бөлет? 10 litre bölek. 10 litre sütü var. Şimdi arayıp saldım ben. Neyin yana okuyunca başlayacağım onu. Bakan o soğun kaça kunacın? Ya. 65'te batırım. 65. Soygunga jarayı bey tor bu? Körükmedi. Ya baylangan emes de. Toğdan geldi, yetti. Uy kança uy? 65 bayge. Bazar qanday bolot at? Uyda ıldy. Ildy. Ildy bolot at, Ötpey atat. Ötpey atat deydi.
Kunajın kança? 70. 70. Torpak satып aldınız mı? Enesimen aldık. Kança kaldısızlar? 80 mingge mınaki çoğun. Bu eken söğüktü. Torpağının 80 mingge. Satып aldınız mı bayge? Kança oldu? 40 bin. 40 bin. Kaça da değil mi? Assalamu alaikum. Satып aldınız mı? Kança oldu? 72. 72. Nemede? Soğumda? Baylaysız mı? Ha, parodisi eкен. Ayva çoğun. Söğüktü bu eken adamlar. Bu kança? 85. 85? Kaçaga sırada? Sırağın yok. Sırağın yok ha? Bu kança torpağı menen? 120. Satып aldыңыздар mı байкеже? Қайтты o? Kançadan қайтты? Kança verdi? 75. 75'ke verip koydu muz olsun menен. Sizdikinçi байке satып aldınız mı? Kançadan қайтты? 105'ten қайтты. Çıngiz. No, muz olsun men kança uy? 110. 110. Kança verdi? 95. 95'ke verip koydu. Tay kança байке tay? 53. 53. Parodisti o deme? Üçölөр жақсы екен ба? Yaxşı degen üçün oşam. No. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Qancha ekan no? 120. 120 istiki. Bu ne urg'achi erkakmi? Urg'achi. Istiki qancha? Qancha? 25 ming. Mal ko'pken tuvanlar aralab kirish qiyin bo'ladi. Tura tushmasizlar, jeyek-jeyindan tartib o'tamiz. Taylar satıldı bayke? Qanchadan ketdi? 10 ketdi, 30. Ha, moğlu 33 mingga tay ketibdir. Urg'achi ekani? Erkek. Erkek tay ekan. Assalomu alaykum. Bular kulüptörmü? İyi. Yaxshi ekan, Üçölörü. Jasqa qonandi? Qo'qqacha. Qancha ekan balari? 94. 90. Bu qaysi atasi, enesi, liniyasi? Çüyden gelgen bu. Kişiden gelgen ha? Nomeringizni aytib qo'yasizmi? Numeri 0702 0702 26 26 55 15. 55 15. Qo'qqashatdan ha? Ekotan erkekmi? Ekotan geçiyor. Mına tuğanlar at kılam desеңіздер, ayvay жақсы екен мүчөсү. Мингиби жоошпу? O tay kança tay? 75. 75. Ötüp durdu ya. Aralap kıyal zaten tuğanlar. Tıraş düşmesler, жақсы takal zaten. Mal көп ayol. Tay kança eken? 70. 70. Kança verip atar? 65 bir 30. 65'ke verip atası. Bu attardı göreliç. Bu vaqtın atları baştalsa gerek. Mal bazarda qarаңыздар туғандар. Мындай навестердің барын жасап қойыптыр аябай. Жақсы қылып шибенкадан төгіп Элмирбек деген майкебестікке Алла разы болсын. Мына шарттарды түзіп атат екен, қараңыздар. Аттарды байлап қойып екен ондай қылып. Şartları görüp atalım. Çok bölüyor. At kança at bayke? 150. 150. Emne öneri var? Vardır onları. Kokbörü çavat. Çavat. Hayırdaki? Bekmoğlu. Bekmoğlu. Bir-birge turağı. Turat. Bir-birge de turağı. Yaşlı. Nomeri sayıp koyuyoruz bu. 555. 555. 97. 97. 90. 90. 02. 02. Yaşı kança? Altası. 6 azı. Kulak çağıp yürü. Çavat. Kança verişi, kança öyle Hazır 130 lira da bergen yok. 130 lira. Cay bunday görmeysin bunday. Püstürüp görmeysin cay. Liboyna. Liboyna. Yok bu nerede? Bir-birge turam degende. Akbenings Liboyna. Men hazır sen üstten varlık apolot. Tanışlar yok mu? Tanışlar. Ben
atsın деп. Жақсы екен, мындай бастырыңызшы көрейін. YouTube'ga çıkarasın. Жақсы екен, күлші екен. Жақсы екен. Оғандар егер ат жақта чабасыздар, өзіңіздерге саудаласып көресіздер. Құнан қанша? Құнан бұл күштігі? Құнан. Жасы қанша? Немесі, басы? 140 tot. 140. Жорго. Жорго бұл? Жақсы екен. Тігіш байге? 2 azı. 2 азы? Басы? 120. 120. Тойлайды қоты мен аты? Сағал жарнама ютубқа. Kırarmaz ki. Жоқ. Жақсы аттар көрінмейді қолдағы, көп түштері ғой, көп көрін аттары. Көкбөрүн аттары берді, саналы өлечет. Onlar көк көрін аттарын тап берейін десем, үлекке қаршы көп түшпеп тұр бүгінгі базарға. Ат қанша екен ат? 230. 230, көк бөр чабат. Қай жердікі? Көкқашат. Номеріңізді айтып қойыңыз. 0500 0500 56 56 33 33 73. 73. Жақсы екен. Жоғын екен, а? Ана жай-жай бір көрмейсіздер бұндай. Bu құнан. Жоқ, бұндай. Тірештіре өлі жай-жай. Көріңізші. Koy. Telefon var mı? Allah at kança? 350 emni öneri var. Ana görmeyli önerin görgüsçü. Ana çoğ at nerede? Jay nime etkile göreyli. Номерлерді шығарып береміз bu жаққа. Походу реклама болады. Жай сіз үштіргілі мындай? Koy. Bu işletilmeyle. Koy. Қайсы? İşletilmeyle o. Önlemek olmayı. Номеріңізді айтып қойыңыз. Жақсы екен, шынымен жақсы екен туғандар, қараңыздар. 707 0707 14 14 37 99 37 99. Қай жердікі? Ағдар Ақжар. Туйлайды ғой түмеле, туйлайды, я. Көкбөр чабат ау? 5 azı 5 азы, я? Жақсы екен туғандар. Daha бар mı ya көкбөрдің аттарын? Тартайлы. Ас қой бүгін аты, жақсы аттар. Сенгі қанша? 80 180? Жашы қанша? 2 azı Су аты екен, гүлік пі? Bu mu? Көкбөр чабау. Fakat çalı elek yürüçke Үйретші керек, е? Номерің айтып қой. Temiz Canağı nomerler Ошол номерге чабасыздар. Бұл Ақжар бі? O Жақсы екен. Figurası 96 90 Қой жағындағы. Қошқыр жағында тартып берейін сіздерге. Арашандардан да көрелі. Арабалардың басын көріп қойыншы. Ассалаумағалейкум. Арабалар қанша болып қалды, арабалар? Баяғыдай екені 13.500 таблетка менен 10.000. Бұндай спицовый дөңгөлөк менен. Оригинал дөңгөлөктей 8.000. Бескамерный литый 7.000. Бескамерный литый 66.600. Екі он, бұл кішірек тұрбай, бе? Номеріңізді айтып қойыңыз. 0706 10 80 90. Қойлар қанша екен, қойлар? Ассалаумағалейкум. Қойлар кімдікі, ой, араша мы? Есі көрмей атыр. Қошқор қанша, қошқор? Ассалаумағалейкум. 6000 dolar Арашаны? Arasan 6000 доллар. Жаштары қанша? 1,5 yaş ekiç 1,5 жаш, 2 киш. Қай жердікі? Kalas kumar gaylı Құмарық. Қайсы линиядан? Starik degen koçkodun balası Старик деген қошқордың баласы. Номеріңізді айтып қойбайсыз бі?
701. 0701 89 87 89 87 87. 87 87. Kulaklarla son günü. Bu 200 bin bas. Ha bu arzanlık yine. Novu kımbat bu. Bunun kanı tazarak bu değil mi? No, kozlar kança eken? Araşan koz var mı? Afganlar var. Afgan mı? Kaysınız Afgan, kaysınız Araşan? Kontrolüm var Afgan. Araşan kança, Afgan kança? Arasan 40. 45. Tigi Afgan 45. 40-45 he? 35. 35. Burgaçlar yok mu? Oldu erkek. Erkek. Bu Araşan kança eken Araşan? 80 no. 80 bin he? Koşkor kança bu eke koşkor? 100 bin. Ne para o da? Afgan menen Tajik'in ortasından çıkan. Mitis. Afgan menen Tajik'in ortadan çıkan mitis koşkor. No koşkor para o da sen ne? Afgan. Afgan he? Basıç? 70. En kımbat koşkor kaysı ken baykeler? Kımbatları gitti o dedi fiyatlar. Kaç sonuna gerek? No kança no? Ne teyze durur? 150 bol şu 150 de. Ali ayak tartmayın. No uç no çoğun yoğun eken. Ayo. Kança da otkan bilme işte. No koşkor kança bayke? 60 bin he? Afgan mı Araşan mı? Araşan he? Yaxşı çoğun koşkor eken. Çarba koyuyor tart koyuyor. No koşkor kança eken ya? Çoğun koşkor. No. Kança da ot? Damla bir yakta damla istiklerde. Kim esmi? Kayısı dige? Kaçadan mı var? 154. 150 bin son da. Dolar men aytayım Jomarski. Ben tarsam 150 Alas bin. jarnamaga. 150 bin dolar da yatırıyor. Kızıl darzanla surap atım. Kança? 35. 35. Ne oldu 150 bin son? Ne bu? Araşan mı? Taza araşan. Taza araşan he? Nomerini ayıp koy. Nomerini ayıp koy. Çalat da görgündür. Daha var mıydı? Kazakski dolaylı. Kazakski. Bu ne para o da? Araşan. Araşan. Qanday shaks bilan Kança bası? 5 ming. 5000 dolar. De son bu. Şollar. 5000 dolar. Anne bu bak ya taza kan mı? Ya. 5000 dolar. Kumat mesbege? Yok. Kança aylık kozu? Mart. Mart he? Kaysı linyadan? Cherokee. Cherokee? Temirda. Kança oldu? Mart'ta to'lgan 6 ay. Mart'ta he? Tazda araşan be. Kança verdi? 2000 euro betas be. Kula çoğunken içinde. Kança santimetre var? 20. 5000 dolar ne sonra. Bir maçtan bazı gende. Daha var video köp mü? Yalnız bakas şunu. Satı kavuşulu he? Hayırlı ki o? Bakayata. Bakayata? Şunday seleksionerler gömөсүн туганlar. Kırgızlar abi Araşan koylardı жақсы селекция кылып дүйнөгө таанытып атат. Тура жагынан кабыл аласыздар. Тура комментарий бересиздер. No koşkorlar kança eкен baykeler? Satıp gitti biliyor musun bu kırıskalar? Kançadan gitti? Bilmem Afgan paylaşan. Jalan çoğun koşkorlar. Çoğun koşkorlar alıp atты. Bular da soyotko den bayke etke? Yetki gidelim. Etke. Çoğun koşkorlar. Assalamu No koşkor emne parodası ya? Ya. Parodası. Ya. Çoran ne veresi? Araşan bu. Soran demez men algam men alasın. Kança bası? Bası 65. 5 bin sonu. Assalamu alaikum.
Taqsir bu çarba qo'ylarmi yo qo'chqorlarmi? Qanchadan? Qo'chqorlar 15 cho'ng 18 no 10. 15 18 10 ming he. Bozor qanday bo'ladi? To'yda uldi. Temiz o'yda bo'ladi. Temiz o'yda. Charba arzon bo'ladi. Charba arzon bo'ladi. Bu qo'zlar qancha ekan qo'zlar baykalar? Satılıb ketdi. Alındı. Ha, aldыңар. Qanchadan aldыңар shularni? Arganda. Bir aytib qo'ysiz elga ma'lumot berganga. Başkanlardan özüne ver. Siz aytib qo'ysiz bir ekon. El xizmatida yurib atasız. 7'den aldı 7'den. 7'den var, 5,5'dan var, 7'den var, 5'ten var. Bularni da bag'aslarda baylaysizlarda. Jasqa cheyin baylanadi. Mal arzonmi qimmatmi? Döndürler. Bu çarba qo'ylar qancha ekan baykalar? Ya, 14'ten de otası. 14 mingdan ne? Qo'chqor qo'shildi qo'shildi. Tavaz jardama bu. Qo'shilgan he? Qancha berib atadi? 13'ten berib atasiz. Qirg'iz qo'ylar ekan. Kaç kanalda tartadi? Talaz jarnama. YouTube'da жүрмүсүң? Ne YouTube'da? Talaz jarnama. Bu çarba qo'ylar qancha ekan ya? 7 mingden. 7 mingdan? Bu qo'ylar bu, qo'zlar bu. Olur mu? 7 mingdan ne? Bana tushib o'tadi. Çarba oldu. Arzon bu 7 mingdan he? Mal qanday bo'ladi? Bahsi uyda uldi. Uldi ya. Qo'ylar qancha qo'ylar çarba? 12 mingdan he? Son qo'ylar ekan. Başkan gerek mi? Echki sotib olsiz boyga. Boyga echki sotib olsiz? Qanchadan qaytdi? Qancha berdi? Biro'ni 3, biro'ni 3,5. Biro'ni 3 ming, biro'ni 3,5. Bular bo'smi? Yo'q, qizil echkilar. Qizil echkilar. Tuğanlar men sizlarga qisqacha ma'lumot olib berdim. Bugungi kunda bog' menen videoni jiyintiqtayman. Videoga like bosib qo'yinglar. Yaxshi kommentariyingizlarni, o'yingizni qoldirib qo'yinglar tuğanlar.